Rahnwet na. Rahnwet. 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 Yes, kira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Rahnwet. Iyang kasaledye rakacho barospachonan program in Rahnwet nan Ponpei ye program in kabese rakap irakasampalakan mawiwiyawi tebang wiyaw nan wain Ponpei mona chpan pacho yang nan program in kabese nan suksej ako nem menen yang walian kichpio chiyang ki Muyach masaratan kay Buniyo Wow, Kon Manan Wow, Tarakstokon Pompeyu. At masakaran wow lakan, pransanan kan ko, wan kasabal marlakan nanalaknan kanyay ko. At wow chorot to kay sabal machay kapina, and wain Pompey, karyawan kapina, Speaker, Vice Speaker o Chawakan Paras, 9-11 Pompey Legislature. Kajawan mo gusto ko kung labalab, sa mor labalab, silaban mo mo tsukan. O kajawan mo ki sabal marchawan mo usap. Nan sabal machay program Rahnwet, way sabal man kaya sumaw, pagchailan kajin kasamo, awareness committee, Nett, Impiokai, para sa tayo, o iban kajawan lukat, o kasampat pukaj, Hong non-program and suksej. Kailangan ko mo program karakter. Ang muli pa yung patrok ito ko sa karatan wow ang kakpatan ng bakom tiyang gear mo pwede kihanso. Dari Rahnwet Awareness Committee may patrok ang Office and District Government ng KPSA yung John Wayne Nett na Impiokai ang patrokon Puita Paharwet o Showmet o Showset and Waynet Kors. Yet, Kit, John Committee, and Impiokai and Bahar Riyakat Risak Payo and Waynet. Tobias Tamarlan, Moya Chairman, Te Nanawa and Thomas Nett, Itungalat, John Paray Reis, Te Crown Toran Nett, Victorino Victor, iso Nett o Maxim Deola iso tuk tolong kataw Nett. Kanangan ko mo riyang may tawla o sa karega chiyon mo medal chiyon mo Nett saman wan sapta meban mo yamen kasi ay on so much akanan mo Nett nan par riyak sa tayo watch. Kailangan program karakter ipampatawan tiyang yang ikat pampatawan siya o kacela pa wasakan di pangan suatu patawan saya. Nan parwat kesiayan rakandang rakanpol o light pampatawan yaw. O ansuset meng torem Tobias Tamarlan wen kak KPSA yame rakandang kan mekan yang ya kesiayan dan parwat. Nett kalang tinggi orang jangan orang tinggi kedai, dengan cepita wood kan bukan, yang pasien juga wood, shogun tadi lut isyak wal, ada yang macam yang wat kata macam woodin mandiri, inasio, akatan witata, yang man itu kerja kuroi, kutut terutrai, karat, kiniak, butumas. Nat, ipali, utiak, utiwai, se pulimatut, Taiwan, Pello, Karadaniak, ukim segala, utiru. Ukai bisa jalan, so potkan, kesakitin kayu, dari kasilu, patron di suamat. Kayu ke Rusia berpada di cara Kazak, Korea ke Rusia berpada di cara Sinjak, kasilu ke Rusia berpada di cara Kazak. Minggu kedua so potkan berangkat yang Impiokai. Saya pakai minyak itu mulai itu kan minyak full kayak punya bot. Dari yang makan nabi coba kan tempat itu Impiokai bot. Yang sih kalau minyak full kan parta semua bisa makan bot. Bot banyak bot. Karena dia beri itu. Bila betul itu komisioner level anu itu lah. Apa dia kita bisa. Karena kau mau ibit dan tajam sekarang wawan jaga sampai bayan dan
Guiazo. Tami buo yang kabeze o chomoi de baniang ya Isen Impiokai parwat irakan pun dari tami iban pajongan tak kepkan de baniang yang kesia yang parwat songon ke bisik pai isik sidu nami kepkan yang agi kebeniyo kebendelen wai kebendelen konpi keben namu icaca keben namu pejabat keben comara pasangan puek kilmenet kubunek keben puek keben lupu kilmenet keben kepar o keben beng o ben puan desain kisah-kisahkan orang ke song ke bukat apa tu ni song mom betul macam kayu cara kulisak teriau cara kebaisak o kesidu cara apa ni o pembet kisah saya sang kepercayaan orang berbit abal kepkan uyape kepkan panon pot o apa ni negai kalau Inkap leo yang pacang mua ingkak ke sapal te sabaratan wow ingkak tuan cingkar mua ansuk sete banget masani yasai te wan juga terikan mekan yang pacang Impiokai parwat dari ye rai wan juga terikan di poinaper metenten poinaper cakacak meniap rai meniap ponopon kayu keriau kesidum ye sakis kayu patuni songon muamat cara taisak kayu keriau cara silisak kesidu cara reisak kapacai mutkenen karar laman karar cuk karar lopolop pin sakis kayu songon muamat cara taisak keriau cara silisak kesidu cara reisak patodiang Peluang juga cekan me sei kepar kayu cara paisak keriau cara silisak kesilu cara risak jasaikan me yang paceng Impiokai parwat me Chinese cabbage red cabbage green onion pele cucumber eggplant bell pepper, tomato, sika, beans. And kak sansan may yasay bukat koros, kayo cala paisak, kariyaw cala silisak, kasilu cala riisak. Hapa kak sansan yung John Way, me yasay bukat pananana ren pato nan menpat, te and kak sansan may miyak alawon. Tunang nan Seo walan, seo tol, seo unway, seo kala, o seo unja. Pil patun songon muamat, kayu cala paisak, kariyaw cala silisak, kasilu cala riisak. Ni, mangas, nirer, o u. Kayu cala paisak, kariyaw cala silisak, kasilu cala riisak. Mangas pananana ne silu pen kapuya eu men kesiai ni pananana eu omui u nir pananana eu omunu o u pananana eu omunu sakau ciapais ne ranara randiara o ran silra kisakis patu ni tuamet kayu cala bukit kariyaw cala wanisak kasilu cala wanaisak o ran ara ran riara kayu cala wanisak kariyaw cala wanaisak kasilu cala paisak ran silra kayu cala wanisak kariyaw cala wanaisak kasilu cala paisak puik taman memo puik nakanak usol
o umpon. Yak mo mangsakiskan kayu talaw puwalisak, karyaw talaw pupaisak, kasilu talaw pupi. Malak, ew pupo, kiing litok, kayu talaw paisak, karyaw talaw sibisak, kasilu talaw riisak. Moing I makaksansalayang tonway ang sukset berkata one shop o man bayang Impiokai and Rahnwet. Kalanganan ko mo Mr. Irons. Ebil kaksansal sa man kasi ayan light tanagan yawi sukset and mo Nett ng karya sa tayo. Kalangan Chairman. Mawa ibang batong tuanin gate sa kata mo patang sa kata mo engineer mo kan. O patuan tayo dagang mapil patuayer ng program mong palisit. Light riyaw mapan wiya kasiyay ni upmin paman o kasipet menaman. Abilbang patuan intuan mo sansal sangar mempertikan memik sakis abong palian light kasakis riyaw kasakis kayu mapan patuan taong ok kayu talabakuki, karyaw talasilipuki, kasilu talariyoki. Ong kasipet kayu tala epuki paisak, karyaw tala epuki, o kasilu tala wunisak. Ong mamelaut, ong opo, waranoko kasipet. Waranok mama kayu laut tala unisak kayu tala unisak karyaw tala paisak o kasidu tala slisak piltua ta kasipet kayu tala unisak karyaw tala paisak o kasidu tala slisak apuan kap patang pasantuwat tam bang yawi ya bang poita buat bang yawi ni risa puno and November register bang tetan risa puno clock walu del limau late registration bang yawi ni risa isu sang clock puno del puno paisa limau Moselta bang wiyawi sang pali ong nansit sa kulawusyu protokol riyaw. Pas klok riyaw. Wasa na bang moselpot tatokot bang wiyawi yan Nett point. Kalangan. Kalanganan ebil kaksansal ya pasantin committee ong Impiokai and mo Nett ng Rahnwet. Kalangan ko mo program director. Pankak sansalang tuan boy unsak, me committee tuan committee kosenede me one shop chorus, the song chorus me pamuya men kasiya en Rahnwet, pananana en patota sang nan polin boy Nett. Kalanganan ko mo miyo kilokran kosanti o one sabakan en kileleti. Kalangan ko mo program director, o one sabakan Sansan kayung ran bang kelelit bang cerita November isak su bang cert klok isu klok walu lima isang o bang close klok limau berusawas. Ong ten jasaikan te lithi festivals o man no bang kelelit lima isang en November isak walu bang open ta kelelit open kelelit bang yawi cerita klok isu o close clock tuaw pandemic. Kalanganan no ko area mo na chay bang kaya program ng sukses miya chay irre me chon way ko na ngami kalilabang kain student amay chmalay so much. Kalangan ko mo program director. Uram semen kapatayang Impiokai Rahnwet may kasiyay and interim ng pungansarikan me patron ng pingkaisu o pingkawalu. Dan kaksan salang John Way me kasiyay wat panguyaw ng pungan school riyaw may school Nett melaw o school Rahnwet.
May iwe may kabatay met kini na mamia may patuan malokena ay patuan kami na yung ay memperkan kap patuan sawas. Yan pipaceng pensiun chongwei Impiokai pan patuan uyawi dari sekolah wanno dan parut. O apan uyawi sarang matero bisinui. Kalangan. Yang belum terakhir, pun saya lihat juga kampung Rusia, nang korus negara itu wasana Impiokai udah kami nak. Kerja dia semua siapa itu kerja Impiokai kan ketar. Siapa kan nak buat kita tuan terlepur, orang kerja. Parwat siapa, atama, tenat. Dan cuci pun siapa, kamu juga tak ada orang lain. Ini dalam ini kita yang Kalangan komiti pilih yang muluka tuan way chorus, tuan way net, tuan way chorus, aramas chorus yang keto tepat waktu yang, yang point that cukup, wamiena tankinet kalangan. Kalangan na walang ko kalangan ng purkaros sa image makayong sa kalar sa kanmachay program and kabese Rahnwet nan Pompey ye program and kabese way rakap rakasampalakan mawiwiyawi tagan wiyaw nan way Pompey o sa dacho way lukat kupuranganan kachin sa Bali Radio P6AH o nan kaunaptan program kasampal chay kanmor kalangan o kaselelien